Thongthong Niphoi Narkeparni, Assistant Director of Agriculture Department, Karbi Anglong Autonomous Council, Dipu Penpatra Piponsi, Silk Processing Unit, Dipu Along Kangpupo. Ada Porpai Sirkepapor Pen Agriculture Department along Klembang Atum Chingrum Si, Silk Processing Unit Ahem Kimi, Karbi Anglong Autonomous Council EM, Kacherong Pipi La Pen MEC, a visit crew Arudeng Pen Ing Pupon. Bangso Silk Processing Unit kang puponalong aluhiaman pen, Karbi Anglong Autonomous Council EM Kacherong PP, MAC Avidit Crew, Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Diori Ronghang, Robin Teron Retired Additional Director of Agriculture, Dipu Lapen OSD Mohan Chandra Barman, Additional Director of Agriculture Rongbong Rongphar, Assistant Director of Agriculture Longki Timung Lapen Pinang An, Department Sai Phatum Chetong Dungdingti. Mi olo la hon ki jenga hem ka kupon la bangke ni ngaromping no atima ibitum la hon ki jeng ingki ke pangre mai bangke itum ro so la ta ni hang tik itum hakku penta la so hon ki jeng ba ingki ke pangre la bang so akama bang eklemik pik rong ma ju la ni hang pik la pen itum ta home ta no la pen ko ok ta ju akan kaprek itu lahai kepa amunya tetap sistemnya kaprek arong kan sistemnya itu larong along labang so klaim kedang labang so labang ke big lebih rong along ke kijeng la nono sam mesin pen ka sistemnya ali pen sistemnya jeng pik la pen ako jeng po ang tangsi pi tamne thak po la pen kici uma pi noi me thang ki pusitame la bangso honki ahom la pang ki jeng ba ke dopik pini pugalelo akang man ka dopik la si pini la bangso jitu non la bangso honki ki jeng a hem kan pupon ni ngarong pi athema la dak kaprek atum stame training tum pilok po la pen training penden la tang da alang tum rong along stame tum las bangso ahon kijeng amisin tum pilok po la se ametang la prajin pen la tum metang joy ke pen la he hon jeng pon po la lup la tang da alang tum metang akeng jap pilok po processing unit kang pu bang ke Karbi Anglong ke lagi siap kiminai sistem lo, mana ini tu macam pendat teknam lo, ini tu inglong jo peti rong jo peti se on kiki jeng, lapen penan ke ahon kita ini tu ke palang nuet, lason situ, si dah bang ke non ke ini tu non ke pirtenang cilar bom lo, de machinery ahon nang do bom lo. Nasi nono bangke Karbi Anglong Council pen mate Agriculture Department pen ke wrong group mate unemployed youths atau pan isi ye la isi awar saya akimi mate la drop out students atum apan de misi awar saya lo je mesin pen je itu inki apa mate itu hon ta jengni je ili tum non penan homosti da pon milo la so proses bangke me ili tu anjaga tum kinon ke hem dolun landi halaya students atum pan mate retire tanga employees atum tame do competi halay tum tame ili tum aku puthot laswa system no want to me la penda ili tum agriculture department ke ili tum ainki home da ador do ainki o ka hita ador do ainki o mata ador do la pen even kap penaan hormu ke ili tum mane war chor nang athaya bi la swa a department long la si tu that wrong ro batum nang la our 7 chuen dun wek la penjong si la so our side chuen dun ji pulote kona lo ka pilo ka humri nam ni ke ilitum agriculture department long si na humri nam la si jong si nang litu interested pulote em by do phanda contact tani lo la pen nili phanda na contact tani la pen agriculture department dum han contact lo te an so ko information ba long tu la pen wikimi atu mate da di fulong non college charli bom atum pu teme part time aphan
choklemi potome la sormu bangke claim thumi nang litum ren ala made rumah bhara chipi moge tu pen chen la hai ormu choklemi pen setame nang litum rumah bhara ke chipi long pula la suami sinang nang pipen mane supply tanang legi la kan la suami sinang pipen nang litum choklemi pen nang litum rumah bhara pustame chipi long la dakan la pen college fee school fee pename chipi long la so a process abang nang si claim pon no pula la bang si akimi our side lo lagi